Matongoretio ni Paul Kimani, aikari aya a Mukunike maugite aigithia aya makoretwo makihuthira andu kumagagia na kumamomorera nyumba ciao na riria moya ikinya ria kumathita makamahahura. Gukinyeria riu nyumba ciao imomoretwo ni andu mataramenyeka na makauga ciiko ciao ni mugaru na watho wa igoti. Sisi hatutaki vita, kila tutataka ni tuonyeshe serikali tumepeleka kesi kotini, tumefanya kila chochote, oda imeingizwa. Aikari aya magairwo mugunda uyu ni president wa kana wa bururi Uhuru Kenyatta na makiheo taito ciao. Teresia Wanjiku na Dominic Mutusi aria maikarite itura ria Mukunike kwa ihinda iraya moritie thirikari macenjerie maabitha a borithi aria mekuo makiuga ati onao ni makoretwo makihuthirwo ni aigithia aya. Ni tunogete ni guticirwo maica tuturaga tukuirwo ibanga muke kiguko nikuo waitirwo no tuikarite tugiciria kwina thayo muke kiugaitwo ukio tutemenge. Munini wa Commissioner Helen Chege ni akararitie mateta maya akiuga ati gutiri andu marihitwo kuhahithia aikari naho akaiga ati ni marugamitie aigithia aya guthii na mbere na miako yao nginyagia riria cira wa mugunda uyu ugatuithanio. Tukapata kuwa kuna mtu ambaye ameanza kujenga na tumemsimamisha, manake hiyo shamba kuna kesi ambayo inaendelea kotini na kuna ile ambayo inaitwa status quo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Njambi Wanjaũ.